teman-teman, di sini saya akan menceritakan cerita rakyat yang berasal dari Pak yang berjudul Asal-usul Sulpah. Di sini saya akan membacakannya dalam bahasa Pak. Arti sulpah imo kucing jadi-jadian. Kucing jadi biahat, biahat jadi kucing. Tikan arnia derang ni kin lot ngo dua kalak perbuang neng laus mi bakem. Sada bapak-bapak jana sada dukakna. Merdalan ngo kalai is tubuh nai laku mi bakem dai. Nai melami bakem en kena lausan ngolai. Imo lai sulpah gelarna. Janah isi ngo meradi kalai isi dua berengin. Ibekas pradin kalai khusus ngondrang ni ibain kalai salah sapo-sapo. Sapo-sapo en oda ngo pela bagak kalohon, oda mamroha kalohon. Yang penting asal mau ulang tap kena udan berengin ari kesa. Mula naing mi bakemkin kena ngo menebrangi lai. Janah ilai sulpahikin mamo ibain bekas khusus penebrangan. Mulai ibakem nai lakomi buangkin pe tongom ridi ilai sulpahandai. Isima merberengin. Naing ngo kesa berengin ari kira-kira jam waluh berengin. Naing mendem mo kala si duandai. Tapi lot ngoroh sada kucing. Icul miti jana ide kesi nehe anak-anai. Ala idah anak-anai melemu bagi kucingi menter lemongo deket keleng atena mendahi kucingi. Janah neng mamo katena imbah bana kucing dai. Pak, kita mbah remben kucing indah bahan kin bekasna. Nina anak-anak dai taba bapana. Oda boy kita mbah isena ipah. Tasomi kedeng ngo kita remben. Nina bapakna dai mengaloi. Ala bagi di dokkan bapakna tangis mau anak-anak dai. Kenah ngo katena imbah kucing dai. Kita mbah mo pak, kita mbah kucingi, nina duka ni tong. Oda, tami kedeng kita sosoha remben, jadi oda terembahi. Nina bapakna tong mengalusi. Mbah mo pak, kita mbah kucingi mula. Nina anak-anai tong janah dengan natangis ngoya kumurna kucingi. Nai kumurna enggo beringinari. Nai jengkas laus aremben kalai mi bakem. Ibahan bapakna ndai mau bekas kucingi. Tepeh daripada dekahan kami aremben terganggu nola medem lutin mau ibahan kin bagian dari. Kata bapak-bapak ini. Ibahan mau bekas kucing ini najolo. Gelarna imo rimpi-rimpi. Artina imo buluh ibahan jadi kandang kucingi. Begahna nasa dikikin katena nasa imo ibahan. Ni rimpi-rimpina entai nasa belgah kucing imo ibahan bapak-bapak ndai. Engkau kesa jadi rimpi-rimpi ndai. Icekak bapak-bapak idi mau kucingi. Baru pemasuk mi kandang. Engkau kesa bagi medem mau bapak-bapak ndai. Cuma duka anak ini orang geut medem deng. Oda terpedem matana i tengah-tengah mau terus mi rimpi-rimpi bekas kucing nantai. Alang engkau medem bapak anak-anak i betoh kucingi mau pana. Jadi tambah belgah mau daging kucingi. Tambah belgah terus soh mercecet ia ibagas rimpi-rimpi ndai. Kumeritik mau rimpi-rimpi ndai ning pecah. Kumeritik bagi mau suara rimpi-rimpi idi. Ida anak-anak ikesa bagi di bagai si tabaku ni Yakab. Idungoi mau bapak nandai. Pa, dungo ko pa. Ngo gabi belgah kucing tandai. Nina anak-anak idi. Oda dengo dungo bapak nandai. Jangan kucing i tong tambah-tambah belen. Pak, dungo ko pak. Ngo tambah belgah kucing tandai. Nina anak-anak i nolah sekali naik. Karena odan dungo-dungo bapak nandai. Gabe i deger-deger mau daging bapak-bapak idi. Belganimu oda ngolot. Tongo kerek kucing ikidah. Nina itatap miripi-rimpi idi dungo kesaya. Tuh itengan anak-anak i mula kerek kucing dai. Heran iya. Ngomi medem moko. Ulang tengen-tengen ne. Aremben neng dor deng kita berangkat. Nida bapak nanola. Janah sidung kesa bagi di idokkan mula ngoya medem. Nai anak-anak ndai tong laju odang geut terpedem martana. Janah tong mango itengan mirimpi-rimpi idi. Bagi manggo kesa medem bapak-bapak ndai tong ma mula gabe tambah-tambah belgah kucing idi. Kumuriti bagi mo sora rimpi-rimpi ndai ning pusta. Karena enggo pol kucingi ibagas rimpi-rimpi ndai. Idungoi anak-anak imo mula bapak nandai.
Pak ndungo ko, enggo balik belegah coaching dai, nina anak-anak en. Ndungo kesa bapak nandai jana itengen. Mulak mah jadi ketek coaching dai idi. Bagi mau terus tah 3 kali merulang-ulang. Kapil mau ya ke bapak nandai gara-gara coaching idi gawe terganggu medemna. Aramben nengdor kala ilaus, nai ibuat mau golokna. Gara-gara ko nula terganggu aku medem, main ternako. Nina jana i pasti mau coaching dai. Sidung kesa i pasti mate mau coaching idi. Jana gawe seseng mau coaching i jadi belgah. I mau jadi biahat bentuk aslina. Engko kesa bagi medem mau kalai. Merenenget aramben nengdor merangkat. Tapi tupung medem i mernipi ngo bapak-bapak dai. Ini pina idi promo sada biahat tonggal kidahi iya. Jana kirana biahat tonggal dai tabasa. Ninai biahat imo bana. Enggo ibunuh ko da berungku kupema ngoko aramben ibiding lai sinendangi. Igembar lai simpegoh. Lot isi batang-batang. Isi mo ko kupema asa kubunuh mako. Bagi mo kira-kira rana biahat i taba bapak-bapak dai pas nipina. Nai dapat mau katina si cegen. Langat-langat deng kesaari berangkat mau kala idi mi bakem. Jana mengelawisi batang-batang sini dok keni biadi ipas nipi bapak-bapak idi. Imo biding lai sinendang. Tuhumango idah nggo biahat dai kundul i batang-batang idi. Batang-batang en kena lewatan kala idi laku mi bakem. Kena icucuki asa boy lewat somi bakem. Idah kesa biahat tonggal dai kundul i batang idi. Sisi mau duka na. Disuruh mau laus mi belakang asan dawah taba kala idi nai. Ulang kau jolmit apa? Kami neng merubat dekat biahat adenang. Nina mau taba duka nantai. Las mau duka na mi idi mi podi. Janah mulai mau merubat biahat tonggal ndai dekat bapak-bapak idi. Mengasangkan kegegohan masing-masing. Songo pitu hari pitu beringin kala i merubat. Janah bekasna perbuatan kala idi gabe tasak ngo. Calang janah tridah so bagian dari. Gawe imo tandana. Engko mau pitu hari pitu beringin kala i mergraha. Odat lot deng ise tridah talu marang pemenang. Perpodina lot ngok akal taktik bapak-bapak idi. Nai ipodikan bapak-bapak i ngo milai sinendang ni. Ibabonai ling-ling mau langsung miteruh. Idah biahat ikesah bapak-bapak dai ijalang janah yurjang mau. Tapi jalo ya akan bapak-bapak idi asa ulang ya kena. Lepas mau si biahat tonggal dai miteruh lai sinendang. Berhasil ngo akal taktik nandai. Ilai sinendang ni idi lot ngo buaya petar. Romo buaya idi ipangan mo biahat dai. Mate mo si biahat tonggal idi. Bagi mo i perpodina. Ceritain terjadi i sulpah. Tong mo dengo nemu i daerah Pak Barat. Tapi enggo mo i perbatasan dekat Boang. Nai sulpahen bagian dari enggo jadi rampah bola. Nterang nikin perjumaan pinepar pengangguhan ni enggoi. Pangguhan perkutan. Bagi ma bakam ipe kuta ngina jolo. Ndau i kramen nai asauda idah penjajahan kin derang ni. Janah pangguhan dekat bakam dai dosmango bagi sulpah i. Enggo gabe rampah bola. Odane ise mengiani. Anana susah dalam misidi, jadi itadingkan masyarakat kuta idi. Najolo oda dengkin ngo mergeral. Bekas idi. Kesat terjadi bagi imo asa ibain nolah karena sulpah. Imo coaching jadi-jadian. Coaching mau bah gabe biahat mau bah gabe coaching. Sekian cerita rakyat yang saya ceritakan. Dan jangan lupa subscribe, komen, dan like.